Wat fir Zuelen heiert Dir? Lauschtet an notéiert. 1, Madame Weber huet 3 Kanner. 2, Dir dürft am Auto net telefonieren, Monsieur. Dat kostet 74 €. 3, Claudine huet 18 Joer. 4, De Bus kommt an 10 Minuten. 5, Mir fuhre 40 Kilometer mam Velo. 6, Mei Bof huet 14 Joer. 7, Den Herr Clement schwätzt 7 Sprochen. 8, Hei sinn Artikeln, dat mischt 66 €.